grow and continue to touch many lives, not only in the school of Ay Makilan Elementary School, but hopefully in the school children of Bago City. This partnership with Mr. Ramon Oy Sr. highlights the strong collaboration between the school and the community. Their generosity reflects a shared commitment to nurturing the holistic development of every child and ensuring that no learner is left behind. Isa sa pinaka-objectives ng isang DepEd is of course to sustain and to help the full attendance of our students to attend class. And of course, with the help of these partners with us today, pasalamatan natin sila. Aside from our DepEd program, there are good people to help our schools, no, in line with feeding program. So sirs and moms, o sino man kamo, kag mga partners nga upod ninyo, rest assured nga ang inyo nga programa i-value gid sang Department of Education, most especially in the Ay Makilan Elementary School. Because ang objective namon is to feed our children, now to sustain the attendance of our children, to complete nourishment of our children, para ma-achieve man nila ang insakto nga education nga ginapaagi, nga ginapahatag sa aton nga mga maestra diri sa eskwelahan. And of course, to our parents, pasalamatan nato ng aton nga mga partners because nakita nila nga through this feeding program, this is one way of another nga they are helping not only our students, our pupils, but they are helping everybody in the community. So Your generosity and compassion continue to uplift our communities, especially our learners who need nourishment and assistance. We truly appreciate your unwavering commitment to education, nutrition, and community empowerment. We also acknowledge the presence and supportive of our City Mayor, Honorable Marina Villane Yao. It's not about only feeding program. It's not only about nga we feed our children. Of course, a day's meal is really very important sa aton kabataan. Let us remember that ang aton yung kabataan, no, this is kinder to grade 6. But gamay pa ni sila. But remember, they will be the next generation of our leaders in our city and in our country. It's a very big, it's a great impact for us to have this program. Initially, it's not only about giving food sa aton kabataan, but ang aton gidluyag nga ipadangan sini when Mr. Ramon Oy, his family graced this occasion. This is with love. No? Kanami gini kay when he imparted this program, it's not only about giving food, but it's remember nga this comes from the heart of Tito Ramon Oy, no, and his family. Let us pasalamat kita and may arak nga mga tao nga nagabulig sa aton diri, especially sa siyudad San Bago, no, Tito Ramon, thank you so much for this program. You have very close actually to ada sa sumag, very close imo with Tabunan, and we are so grateful, no. Pwede taman mapalakpakan na si Mr. Ramon Oy. Heartwarming as being officials in this barangay, and also to our parents, our teachers here in Barangay Tabunan. Anyway, unang pasalamatan ko for our honored guest, no? Unang pasalamatan si Carmelo kay
Pag baka ko naduta sa tabunan sa dahog, pag-attend ko sa meeting sa Arpat, gin-welcome yung ko nga member niya. So, Carmelo, madamong salamat. Amo ni sang trigger sa pag kami guhay na amo ni Carmelo, sa kabit na kadto kami di sa eskwelahan, nakamuno sa sakon ng Manlores diri mga 153. Which is around 20% sa aton nga population nga 700. Kadako nakakaya nga bagay, no? So, sin ko siya ate, mapiding tani program niya, okay. So, amo lang nga may sponsor ako sa Amerika nga si Kabalinan Family. Sila ni sa sponsor hasta sa December. January may araw naman tayo ibang sponsor. So, sige yun, tani hasta sa March, hasta magtapos kamo sa eskwela ninyo. Pero, importante sa listanan, nga tani ang DepEd na, imbis ka mga taga maginapay, ang kwarta yata yung sila, kaya mo na ito saron pagluto sa adlaw-adlaw. Mas mayo kung kinaluto ang pagkaon sa galing sa bikere. Kaya kung nalit sa bikere, wala na siya sa masyadong nutritional value. Of course, it's a program of DepEd, no? But suggestion na naman, kung pwede nga, ihatag sa eskwelahan ng kwarta, ano na yung baka natong sudan. As pa sa kung gusto namon, tanan nga eskwelahan nga may minority, puligan naton, it's impossible also kaya it will take a lot of financial constraint, no? But that's why imuha nato ng tabunan model. Nga kung pwede, si tabunan mismo, ang eskwelahan mismo, sila mismo ang kapakaon sa ilang kabataan. Inimbitar ko si Nonoy Moraca, ang presidente sa CPSO, mamulig ni sa aton sa atong gardening organic, no? So kung silingon na aton utan, diri lang malay sa eskwelahan. Mabutang man tani manok, na maitlog, na para magamit pa sa kabataan. So kung silingon ang programa nato ni, hindi sa pwede kinahanglan may funding sa kwa. Mismo ang fund internal ma-generate nato ng atong fund para sa kabataan. And hopefully, hindi lang ang atong Malnores, hindi pa kanon nato tani City Sintos, galing sa medyo bugat ko, 700, no? So muna tani atong ginahandol nga program diri sa Baco City, na mag-organic sila para nga kabataan nato ginapakaon nato sa nutritious nga pagkaon. Anong kulos na baka kita utang dito sa mga libertad, gusto ni pakaon sa kabataan naton, abi naton nutritious, kaya galit siyang chemical. So kung kita mismo nagapatubo sa atong tanong, sigurado kita nga organic. Kaya mo bakante sa likod, kanina istorya na kami ginani kapitan, dahil ka maulam ta na, buligan ka mo na mo ni Nunoy, ayuhon ta na, obrata na garden, kada isa ka, kada doon, tatlo ka bata, may plot sila makunyag-kunyag, pagka-harvest nila, ang portion ng harvest nila, ibilis sa eskwelahan, ang ilang harvest nila, bandalo nila sila balay. Di makapakaon pa sila ilang mga utod. So ako na ginandom natin sa tabunan. So maging model siya, hopefully with the support of Mayor Mayet, through Robert, pwede natin ma-attain ini atong programa. Labi na sa kay Kapitan, na very supportive sa atong mga program din sa tabunan. Bless us, O Lord, for this. From thy bounty through Christ our Lord. Amen.